apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yacamil yang ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, lagi siap-siap nih teman-teman pengen lari sore. Berhubung lari sore, jadi kagak bisa dah nyari ondel-ondel dulu. Tapi tenang aja teman-teman, buat semua pecinta ondel-ondel nih, ada banyak bener dah ondel-ondel joget TikTok. Jogetnya pada ngebut bener teman-teman. Penasaran bancis? Lihat aja nih videonya. Production.